Udruženje Velikodušnost. Tokom godina prikupljali smo i odnosili razne vrste pomoći, novčane i materijalne, našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Organizovali smo prikupljanje i odnošenje božićnih paketića deci na Kosovu i Metohiji. U svakoj toj aktivnosti mi smo odlazili na Kosovo. Ovoga puta namera nam je da organizujemo trodnevni boravak dece sa Kosova i Metohije u mestima centralne Srbije. Želimo da im omogućimo da što bolje upoznaju našu lepu Srbiju i da i na ovaj način iskažemo naše najdublje poštovanje prema njima i njihovim porodicama, čuvarima naše zemlje i naših svetinja na Kosovu i Metohiji. Darujte akciju za letnji kamp za decu sa Kosova i Metohije u centralnoj Srbiji. Broj žiroračuna 200-369-901-01-886/05. Udruženje Velikodušnost.